Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Shana Masai. Shana Masina. Thank you, Jesus. Ake shayeni izandla, shayeni umoya oyingcwele. Ake shayeni ubukhulu kangaka bukaNkulunkulu. Sabo shana nasaya. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Ngiyabingelela egameni lika Jesu. Ngiyabingelela Bishop. Ngiyabingelela mama egameni lika Jesu. Ngegama lika Jesu Kristu wase Nazareth. Amen. Ibingelela abangcwele bonke egameni lika Jesu. Oh hallelujah. Ngiphindile ngumamshongo ngisindisiwe. Ngisamthanda kakhulu uNkulunkulu. Oh hallelujah. Angimbonanga njengaye ofana naye akekho oyoba nguye akesoba ebekhona. Oh hallelujah. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu wethu ukuthi uyasithanda uNkulunkulu osinakekelayo njalo. Kule viki bazalwane kukhulunywa ngokuvangela. Jesus, kukhulunywa ngokuvangela. Ukuthi sifanele ukuthi siphume siyolanda imphefumulo ngaphandle. Kunemphefumulo esilindile ngaphandle. Kunemphefumulo efuna ukusondela kithi. Manje mina ngizokhuluma ngesivuno esicicimayo. Abundant harvest. Isivuno esikhulu kakhulu. Oh hallelujah. Bazalwane uthi uNkulunkulu isivuno siningi kodwa isebenza izingcosana. Oh hallelujah. Manje bazalwane lento esikhuluma ngayo ukuvangela bazalwane kunzima kakhulu. Ukuvangela kubiza umuntu noNkulunkulu. Oh hallelujah. Manje nasikhuluma ngeharvest automatically nakuthi the time of harvest automatically kune seed time ngoba ngeke siharvest kungana seed. Oh hallelujah. Manje isivuno esikhulu kakhulu sizokhuluma ngaso. Kunamazwi ahleli lapha enhlizweni yami, amazwi lapha kuMatthew 22. Sifunde nje mamotha, ufunde kuverse 1, ufunde tot kuverse 10. Bese sizoba no Joel 2 verse 28. Oh hallelujah. Wathuma izinceku zakhe ukubiza abamenyiweyo emshadweni, kepha abavumanga ukuza. Amen. Waphinda wathuma ezinye izinceku, wathi shonini kwabamenyiweyo ukuthi bhekani sengilungisile ukudla kwami, izinkabi zami
nokunonileyo sekuhlatshiwe konke sekulungile wozani emshadweni. Amen bathandekayo. Kepha badelela bahamba omunye waya ensimini yakhe omunye waya entengweni yakhe. Abaseleyo babamba izinceku zakhe baziphatha kabi bazibulala. Kepha inkosi yathukuthela yathuma amabutho ayo yabulala labo babulali yashisa umuzi wabo. Khona yathi ezincekwini zayo umshado usulungiselwe kepha abamenyiweyo bebengafanele. Ngakho-ke hambani niye ezinhlanganweni zezindlela nibizele emshadweni bonke enibafumanayo. Lezo zinceku zaphuma zaya ezindleleni zabutha bonke ezibafumanayo endleleni, ababi nabahle. Indlu yomshado yagcwala abahleziyo ekudleni. Oh hallelujah. Amen. Bazalwane ngiyabonga ma. Jesu uthathu uyakhuluma kubo babafundi bakhe. Ubatshela ngomfanekiso noma ubatshela ngombuso wezulu. Ukuthi umbuso wezulu ufaniswa nomuntu oyinkosi owenzela indodana yakhe idili. Oh hallelujah. Noma owenzela indodana yakhe umshado. Oh hallelujah. Lithi zikaNkulunkulu uma wathuma izinceku zakhe ukuba abamenyiwe emshadeni kepha abavumanga ukuza. Oh hallelujah. Ebazalwane kule ndaba lena kunezinceku ezithunyiwe ngokuhlukahlukana kwazo. Elithi zikaNkulunkulu lezinceku wathunywa yokuqala azange bayilalela. Bathuma ezesibili ngathi it was a group ekade ithunyiwe. Nabathunywa leyo yokuqala izinceku ukubiza abamenyiwe emshadeni kepha sivumanga ukuza. 1 waphinda kwesibili wathuma ezinye inceku. Akathumanga nje zainceku zasekuqaleni kodwa uthume izinceku ezinye ngoba lezi azokuqala zithunyelwe kodwa zange zalalelwa abavumanga ukuza. Waphinda wathuma ezinye izinceku wathi shonini kwabamenyiweyo ukuthi bhekani sengilungisile ukudla kwami, izinkabi zami nokunonileyo sekuhlatshiwe konke, sekulungile wozana emshadweni. Hallelujah. Lana siku harvest yemesi, siku harvest yomusa, sisesivunweni somusa la umusa usabiza abantu. Oh hallelujah. uNkulunkulu lithi zikaNkulunkulu kepha bala 2 yabantu, kusho ukuthi 2 yama group abahamba abaqala bala abesithuba buya bancengwa. Oh hallelujah. Bathenjiswa nezinto baze batshelwa nezinto ababizelwa zona baze batshelwa nokuthi kuyini okulungisiwe for bona, because seqaleni umessage bo ubabiza ungabi nama details ukuthi babizelwe yini. Oh hallelujah. Manje lithi zikaNkulunkulu nababuyela futhi babuya abaphethe ababuyi nabo kepha badelelwa bahamba omunye waya ensimini yakhe. Ngamanye amagama instead kokuthi balalele babe nezinto zabo ezibalulekile, babe nezinto ebabona ukuthi zona zibalulekile kunale invitation. Lana sibona i-invitation yomusa kuNkulunkulu. Oh hallelujah. Manje kepha badelela bahamba omunye nomunye waya ensimini yakhe omunye waya entengweni yakhe. Abaseleyo babamba izinceku zakhe baziphatha kabi. 1 bazibulala
inkosi yathukuthela yathuma amabutho. Ngamanye amagama kule ndaba kunabantu abathunyiwe, igroup yokuqala ithunyiwe, izinqeko ezithunyiwe, izinqeko ezibuye futhi zathunya, zabuya sezideleyiwe, zabuya sezibulewe. Ngoba lithi izwi kaNkulunkulu, inkosi yathukuthela, inkosi yathatha konke, inkosi yathumela amabutho. Haleluya. Ngamanye amagama uma athumela wayethumela ngama-category, wayethumela ngalezi ndlela ezihlukahlukene ukuthi bayihlulile le abangizwanga kule, athi ngithumela bakungabantu abathembile. Manje my problem noma iquestion yami ithi ukuze bangayi noma bangezi noma bangasamukeli isimemo, what was the reason? Yini reason? I-reason yakubantu ababizwayo noma i-reason yayiseyingcekwini esithunyiwe. Haleluya. Mbuzo wami mangifunda ngithi Nkosi, yikuphi inkinga bekusebantwini obathumele kubo noma bekusezingcekwini ozithumelile, mara there was a problem, bekunenkinga, bekune-misunderstanding. That is why bangakhonanga ukuza. Oh haleluya. Ebazalwane sizinceku thina sibizelwe esivunweni, thina kwethu umsebenzi umbuso kaNkulunkulu, lithi izwi kaNkulunkulu isivuno esikhulu kodwa isisebenzi zingcosana. Ngamanye amagama abasebenzi wibona abaye kufuna abantu, but the problem beyisebenzini ukuthi bababiza ngayiphi indlela, babatshela kanjani, babaconvince kangakanani, yini le ezoba convince, yini le uthi uJehova kwezekiya akuye kulaba bantu, ngiyabazi inhliziyo zabo ziqinile, ngiyabazi ukuthi banjani. Lithi izwi kaNkulunkulu uma azokhuluma nezinceku zakhe wayekhuluma nezinceka ayithembile, wayekhuluma nezinceka aziyo ukuthi nangisithumele. Ebazalwane, indaba yokuvangela indaba yawo wonke umuntu. Indaba yokuvangela ayisiyo umuntu omunye. Indaba yokuvangela ibizwa ikholwa nekholwa. Indaba yokuvangela ifuna abantu abazohlala esivunweni. Haleluya. Izinceku kungenzeka inceku bezimikise kahle umlayezo, kodwa kwahluka ukuthi umlayezo wela kubobani. Futhi kungenzeka izinceku bezingawuphathanga kahle umlayezo ukuze abantu bangakhona ukuza. Futhi kungenzeka ukuthi the way sibabiza ngakhona sibabiza kuyiphi motive, kuyabiza ukuthi sibabiza njani. Lithi izwi kaNkulunkulu nabababiza uzuyabatshela uthi wozani emshadweni, because bekubantu abakhethiweyo. My problem ithi mhlawumbe ngoba bekunabantu bebabakhethile, bekunabantu bebaba expectile, bekunabantu ababafunayo bona, because mhlambi inkosi yayinabantu bayo ebona ukuthi yibo abadeserve ukuze emshadweni. And that is why mhlambe nabafika bafike ebantwini akungasiyibo, kwakungasila abantu abafunwa nguNkulunkulu inkosi. Oh haleluya. Lithi izwi kaNkulunkulu wathukuthela, wathuma amabutho, afika amabutho abulala laba bekade basele. Ngamanye amagama inkosi ngibona indlela eyababiza ngayo. To me inkosi ayizange ibabize kahle. To me inkosi noma izinceku azange ziyovuna kahle. To me isivuno sibiza ukuthi kube nabantu. Nalithi lapha ku9, lapha ku9 ukhuluma ngokuthi babize bonke. So yajika uchinchi method invitation. I-invitation asakhethi bala. I-invitation sithi omubi
nomuhle. Ngamanye amagama olungile nongalunganga. I-invitation itshintshwa ngoba labantu bebabekelwe edile elikhulu abakhonanga ukuza. They were busy ngezinto zabo. They ignore izinto uNkulunkulu abatshela zona noma they ignore indlela aba izinqeke ezibatshela ngayo. Must check ourselves. Ukuthi nasiphuma simpambaneni zendlela. Ngoba lithi izwi laNkulunkulu watshintsha indlela yokubabiza. Wathi ake ngisebenze ngenye indlela. Ake sicheke ukuthi mhlambe sesibabize ngenjwayelo. Mhlambe sesiyazi isystem ekufanele sisebenzise yokuthi sibabize. Oh haleluya. Lithi ngako lapha kuna lithi ngako hambani niye ezinhlanganweni zezindlela. Oh haleluya. Nibize bemshadweni bonke enibafumanayo. Oh haleluya. That is a really invitation. Nasifika enhlanganweni zezindlela asibheke ukuthi sifuna bobani. Sithola sibiza bonke sibatholile. Sibabizele emshadweni ngoba konke sekulungisiwe. Oh haleluya. Enenasibabiza asibathembisa igolide nesiliva. Asibathembisa izinto engeke bayithole. Sibathembisa uJesu ophilayo. Sibathembisa insindiso khona. Sibathembisa uNkulunkulu okwazi ukukhipha umuntu esonweni. Oh haleluya. Lithi kaNkulunkulu izinto abathembisa zona bayishaya indiva. Nabenze zabo benza lokhu ngoba nabo banazo ezabo. Ngamanye amagama lezinto bebabathembisa zona zazingasho lutho kubo ngoba yizinto abanazo. Ake sishintsheni isystem. Ke singababizi ngezinto abanazo. Ake singababizi ngezinto abakhona ukuzenzela. No haleluya. Lithi kaNkulunkulu wathi babize bonke ozobafumanayo. Ubiza ababi, ubize nabahle. Ubiza abalambile, ubiza abasuthi. Ubiza abahlubulile, ubiza abambathile. Oh haleluya. Ubiza izoni, ubize nabalungile. Oh haleluya. Yashintsha environment. Bathi nabaphuma ene uthuma ezinye futhi. Akasathuma ngamabutho. Akasathumanga lezazinceke ezimbili. Ubiza abanye. Ngamanye amagama endleleni yensindiso uma siphuma sivalene siyovangela ziningi izimpi esihlangabezana nazo. Kodwa uNkulunkulu akanandaba nezimpi esihlangabezana nazo. uNkulunkulu nendaba nombuso kaNkulunkulu ngoba thina iclub esifavorayo sifavor umbuso kaNkulunkulu, the kingdom of God. Sisebenzela umbuso kaNkulunkulu. Ngoba noma ngabe yini esingayenza uNkulunkulu ayimshaya indiva as long silethe umphefumulo. Ushilo uBishop Monday yakhuluma ngemphefumulo ukuthi uNkulunkulu into ayibheke kumuntu noma iagreement eyenziwa uNkulunkulu nomuntu ukuthi umuntu aphume ayesivinini, umuntu ayovuna amabele. Oh haleluya. Oh haleluya. Lapha ku Joel 2. Oh haleluya. Lapha ku Joel 2 uNkulunkulu ukhuluma. Ngicela ungifundele yena mamotha. uJoel 2 verse 28. Hallelujah. Yes, Lord. Amen. Ufundeka ngalendlela Joel 2:28. Kuyakuthi ngasemuva ngithulule umoya wami phezukwayo yonke inyama. Amadodana eni namadodana. Ngicela ugcine lapho mama. Amen. Uthi ngicela uphinde futhi. Ithi kuyakuthi ngasemuva ngithulule umoya wami phezukwayo yonke inyama. uNkulunkulu uyothulula umoya wakhe phezukwayo yonke inyama. Akathi phezukwenyama ethile, kodwa uthi phezukwayo yonke inyama. Ngamanye amagama uma siphuma siyovuna
uNkulunkulu already umsebenzi wenzile. uNkulunkulu into ahluleka ukuyenza ukuyozivunela angene emasimini. Oh haleluya. uNkulunkulu udinga thina ukuthi siphume siyofuna, because uNkulunkulu iseed uyiplantile. Uma sibona iharvest sekufanele siyovuna. Ngamanye amagama kube khona imvula, kwaba khona ilanga, konke uNkulunkulu ukwenzile. Ebazalwane, uma kufika isikhathi la sifika khona sithi siyavuna, sivuna okuthile noma ama-fruits athile, ithele ethile esihlahleni, indaba isuke iqale kuma-roots. Ngamanye amagama uma kukhula izimpande kuqale kukhula izimpande, bese kuyakhona kuphuma isihlahla siya phezulu, impande zehlela phansi. Ngamanye amagama sikhula siya phezulu, sikhule siye phansi. Oh haleluya. Asikwazi ukukhula phansi singabonakali phezulu, asikwazi ukukhula phezulu singabonakali phansi ukuthi kunesitalo noma kunama-roots. Oh haleluya. Uthi phumani novuna, hambani novuna, isisebenzi zincane kodwa isivuno sami simhlophe, silinde abantu abazongena. Are we ready ukuthi siphume siyovangela, silande imphefumulo, noma we are comfortable ukuhlala la endlini kaNkulunkulu sihlale sibhekane sodwa? Oh haleluya. Isivini sinengi, ngamanye amagama uNkulunkulu uyilungisile into. Ngenxa yedelay esinayo abantu baze overtakewa ngezinye inkolo, ngoba abantu they are ready ukuze uNkulunkulu uyithulilile umoya wakhe phezu kwenyama yonke, wathulula umphefumulo wakhe phezu kwenyama yonke. Oh haleluya. Oh haleluya. Ngambotha ngicela ungifundele futhi. Amen. Ngifundele uHosea 2. Hosea 2 verse 23. Verse 22 to 23. 2, 22 to 23. Hallelujah. Omunye azivulele uMatthew 3 verse 12. Hosea 2 22 verse 20. Hosea 2 verse 22 and 23, ma'am. Ifundeka kanje, umhlaba uyakuphendula amabele, newayini elisha, namafutha, khona kuphendule uJisrayeli. 23. Ngiyakuzitshalela yena ezweni, ngihawukele ongahawukelwanga, ngithi kwababe ngesibo abantu bami ningabantu bami, bona bathi unguNkulunkulu wethu. Amen. Ngicela uMatthew 3 verse 12. Isesandleni sakhe uza kushanelisisa isibuya sakhe, abuthele amabele enqolobaneni yakhe, kepha amakhoba ukuza kuwashisa ngomlilo ongacimekile. Hallelujah. Amen. Bazalwane, ngikhulume ngama-invitation, ngakhuluma nge-invitation nomusa nayi invitation le noma le harvest le, i-harvest of judgment. Inkosi yomusa inibusise. Manje bazalwane, uNkulunkulu la ukhuluma ngamabele akhe. Hallelujah. Ukhuluma uNkulunkulu ngamabele. Ithi ombenge yakhe yokuwela. Ukuwela bazalwane ukuhlukanisa, ukukhetha. Ukhona ukuhlukanisa
amabele namakhoba. Ombenge yakhe isesandleni sakhe. Uza kushanelisisa isibuya sakhe. Isibuya yibandla likaNkulunkulu. Oh hallelujah. Kepha amakhoba uzawashisa ngomlilo. Amakhoba namabele ngabazalwane. Oh hallelujah. Thina singabavuni, thina siyavuna kodwa amakhoba namabele bangabazalwane. Oh hallelujah. Angithi sesiphumile thina saye inhlanganeni zezindlela. Senza iphathi yethu ekufanele siyenze. Sahamba sangena emasimini, safika emasimini sabhula. Safika sabhula amabele, sawola sathatha konke, sabutha samikisa esibuyeni, sathatha konke sakumikisa ebandleni. Okwethu kuyolanda bese silethe ebandleni. Ukhona ombenge yakhe eyokuwela. Oh hallelujah. Ikhona imbenge yakhe eyokuwela. Ngamanye amagama kunomuntu ofanele awele, kunomuntu ofanele ahlukanise. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Kepha amakhoba ukuthi isavuna isivuno esikhulu. Bazalwane kunezinto ezenziwa uNkulunkulu esingafanele ukuthi zenziwe yithi. Okwethu kuvuna silethe esibuyeni. Oh hallelujah. Kuthi kungabhulwa amabele bese amabele ayathathwa. Lithi izilakhe izikaNkulunkulu esandleni sakhe. Nguyena onamandla okubamba lendishi. Nguyena okhona ukubamba la kukhona amabele. Lithi izikaNkulunkulu uma nibhula nasenibhulile niyaletha niphume bese yena uthatha ilona, uthatha indishi enamabele namakhoba. Uma ethatha indishi ayowela kahlukanisi. Oh hallelujah. Kodwa konke ukufaka phakathi lithi izikaNkulunkulu bese uyaphuma uphumela ngaphandle uyasipositiona ombenge yakhe yokuwela. Aphumele ngaphandle abheke direction, abuke ukuthi umoya uvungusa ngakuphi, aphakamise, apositione, elevate ibandla. Oh hallelujah. Ngoba ibandla li-elevator nguye. Oh hallelujah. Ngoba ibandla lidependa kumoya oyingcwele. Oh hallelujah. Thina kwethu ukuthi siphume siyovuna masingambangisi esivunweni sakhe, masingemi endaweni yakhe, masimiyekele ngoba yena uyakwazi ukuwela. Masimiyekele awele ngendlela afuna ngayo, asimiyekele abheke konke akufunayo. Oh hallelujah. It is kaNkulunkulu, he will raise the standard. He will raise the standard. Uma indisha ithatha usuka nayo iphansi, kodwa nakasafika lapho wafanele awele khona ubheka umoya. Ngamanye amagama kwayena ucontrola umoya oyingcwele. Uyabheka hashathaya uphuma nebandla ihadaboshaya alibheka ibandla ukuthi lime kuyiphi direction, alilungisa ibandla. Akusiko kwethu ukuthi siwele, akusiko wethu ukuthi sikhethe amabele namakhoba. Oh hallelujah. Sometimes kulahleke lapho la kufanele siyovuna khona thina sawela. Oh hallelujah. Kungenzeka thina sithe sithi siyavuna sasiyawela konke. Kungenzeka siwele kwasesivunweni sakhetha lokhu esicabanga ukuthi kuyiko, sayovangela lathi nesibona ngawo. Yabazalwane yazi ukuvangela akusikusukuma uhamba uyomemeza njengomamshongo. No. Ukuvangela whatever gift uNkulunkulu akunikeze yona, yeyo gift iyona ofanele uvangele ngayo. Oh hallelujah. Omunye uzothi nje mara ngathi ngiza la nkonzweni noma insindiso ngayithanda ngalo mama ohlabelelayo. Bekathi nakahlabelele lo mama yehla indumiso. Yazi insindiso ngayithatha ngano ya mama onikelayo. Oh hallelujah. Yazi mina insindiso
ngayithatha ngalo yababa owayebhekelele imizi yabanye abantu. Bazalwane, some of the things angeke sizikhulume sishumayele sivule iBhayibheli, ezinye izinto sizonyathela ngoba ngiyacabanga ukuthi izinceku zanyathela njani, kanti izinceku zenza njani uma ziya enhlanganeni zezindlela, zenza njani. Bazalwane, ukuwela akusingo kwethu. Oh haleluya. Uyakwazi yena ukuhlukanisa, uyakwazi okufanele. Lithi zikaNkulunkulu lesitsha nakasibhekisa angeke abhekise isitsha opposite, ngoba uyazi ukuthi angeke kuweleke kahle. Oh haleluya. Uma ewela, oh hadaya saya, uma ewela umoya kaNkulunkulu, yiwona okhipha amabele, uwona okhipha amakhoba, uwona oshiya amabele. Amawobele ayehlele emhlabathini olungileyo. Haleluya. Ingakho lapha kuHosiya uNkulunkulu ukhuluma ukuthi ngokwakhe ukubusisa abantwana bakhe, ngokwakhe ukwenza, akusikwe kwethu ukwenza. Oh haleluya. uNkulunkulu udinga abantu abazohlala kuye. Lithi izwi kaNkulunkulu, amabele ngewami, iwayini ngeyami, i-oil ngeyami, the anointing ngebandla ikaNkulunkulu. Oh haleluya. Thina sinalutho bazalwane, thina kwethu sidibizelo kuyophuma. Are we ready ukuthi siphume? Sinawo amandla okuphuma. Hallelujah. Sometimes izinceku zingenzeka sibheke inkambo yethu, zathi inceku thina sibalandeli labantu. Kungenzeka izinceku sibheke izinto thina esiziphakamisayo, ngoba lithi zikaNkulunkulu nayiseyibuyela kwesibili ibatshela ngezinto ezikhona. Oh hallelujah. Ibatshela ngezinto izwe elinako. Oh hallelujah. Ingabe nasifika kubo sifike esithini? Sibatshela ngoJesu ophilayo, sibatshela ngoJesu owadabula isiheko, sibatshela ngoJesu wathi nakabethelwa kwabamnyama ezweni ihabadasaya, sibatshela ngoJesu omanxeba na. Siyabatshela ukuthi thina siphume emanxebeni kaJesu, siyabatshela ukuthi uyindlela neqiniso, siyabatshela yini. Oh haleluya. Ebazalwane, ukuvangela nangu umama noma usisi omSamaria nakadibana noJesu, ahlangana naye emfuleni. Lithi zikaNkulunkulu wathi uJesu nakaqeda ukukhuluma naye amtshela ngamanzi, yena wayemangele ngoba wazi nawo umthombo okhona kaJakobe. Kodwa lithi zikaNkulunkulu nakasuka lapho uyabuka uJesu, lo mama nakaphuma lapho akasakhona ukuthula, ngoba bazalwane uma ivangeli ulibambe ngeqiniso noma awukhona ukuthula ngento ephakathi kuwe, awukhona ukunyakaziswa ngento erooted kuwe. Obazalwane, lithi zikaNkulunkulu wahamba wabatshela bonke, wathi mina ngimbonile. Anathi nasiyafika sibuza ukuthi tisho ukuthi simbonile na. oPetru bebathi nabaya lapha kumnyole nabathola lesa sishosha sihleli lapha eminyangeni omuhle, lesishosha sasi expecte ukuthi sona naso sithathwe siyofakwa lapha echibini. Oh haleluya. Noma mhlambe besilinda ukuthi kube nezinto, kodwa aboPetru azange bamthembe, bathi thina sinalutho, igolide nesiliva thina asinalo, kodwa sukuma uthatha uhlaka lakho. Azange nakayisukumisa indoda athi sukuma shiya uhlaka lakho, wathi sukuma uthathe uhlaka lakho. Yabazalwane, siyasukuma sithatha lokhu uNkulunkulu asinike kona, asilole ngakho. Siyasukuma, we are not asikho ayikho into esingeza nayo, asinayo. Uthi sukuma uthatha uhlaka lakho, sukuma uhambe nalo hlaka,
sukuma bakubona ukuthi lo hlaka ngamagama sihleli sinezinto esinikezwe zona, sinawo ama-tools kamoya uNkulunkulu asinikeze wona. Oh hallelujah. The problem asikho ku-position, asikho ku-position uNkulunkulu ayifunayo. That is why kuba nzima ukuthi siphume siyovangela. That is why sikunzima ukuyofuna umphefumulo. Miningi imphefumulo la ngaphandle. Enya idinga ukukhuluma kwami, idinga iqiniso lami. Lithi uyindlela neqiniso nokuphila. Abanye abantu babuka indlela esihamba ngayo, abanye abantu babuka indlela esikhuluma ngayo ukuthi likhona iqiniso na. Abantu babuka i-lifestyle esiphilayo. Bazalwana senzi kahle, ngoba uma ngabe besenza kahle ngabe kuyagcwala la nkonzweni. Uma ngabe besenza kahle ngabe bayafakaza abantu ukuthi mina ngathola ngumzalwane othile, ngangazani noNkulunkulu. Manje inkinga yayi ku-position. Uthi uJesu nakabathola bedoba lapha, nabadoba i-problem i-position bebakuyo. Sometimes mhlambe bekumanetha bebawaphethe. What if lamanetha bewadabukile? What if lamanetha bebathi nabafaka izinhlanzi kutholakala ukuthi izinhlanzi ziyaphuma? Ngesiqaphela indlela esidoba ngayo, siqaphele ukuthi amanetha ethu kanjani. Ake si-invite uJesu kuyo yonke into. Wafika waba-position, wafika wabamba amanetha wabakhomba ukuthi nenza nje, wabakhomba ukuthi nenza njani. Singabuyela ku drawing board. Akusikubi kangako, kukhona esingakwenza. Ngokuzwile baba uthi sichaza ukuhlala. Uma singazibuza ukuthi from January up until manje senzeni embusweni kaNkulunkulu, senzeni embusweni kaNkulunkulu. Ukhona umuzi nje oyi-1. Ebazalwane, kunale nkonzo le esihlulayo, lenkolo labantu laba abasihlulayo. Yabona laba abafakazi bakaJehova, uma bangena emzini bahamba nakuvala igolo so bahamba nalabantwana. Abakhulumi labantwana. Labantwana babheka labo mama abangena nabo. Kukhuluma labo mama. Ngoba into wayifaka emntwaneni ihamba lula. Kodwa isitha sivele ingqondo zaphuphulethisa ulusha lethu. Abantu abethu abafuna ukuyizwa indaba yensindiso. Abantu abethu angazori mhlambe asipresent kahle phambi kwabo. Noma ngabe singayikhuluma babuka ukuthi sihamba njani. Oh hallelujah. Simiyekeleni na elevate ibandla ngendlela yakhe. Asimiyekeni emesihlalweni sakhe, singamphazamisi. Ake sime ku position yethu, ake sigijime kundle kureli yethu, sihambe lathi nasibizelwe khona. Ake simiyeke uthi amabele ngewami, newayini ngelami, neoil ngeyami. Incicimo yenjabulo ikuNkulunkulu. Amabele nesinkwa sinika sona sikuNkulunkulu. Asikhohlweni ngako sibheke yena. Senze lokhu thina akufunayo. Asiphumelise inhlanganeni zezindlela. Singabheki ubuso babantu, singabheki ukuthi lona ku-status sami, singabheki ukuthi lona mara nangaba naye uzongenzelani. Ake sibheke ukuthi uNkulunkulu yena uthini ngomuntu oza kuye. Ngoba uNkulunkulu usibizele sonke ukuthi silazi iqiniso. uNkulunkulu ufuna sonke silazi iqiniso ngaye. Noma kungenzeka kwephume nje, or nangathiwa ngelinye ilanga uthi uBishop next week bazalwane sizongifika la sithandaze bese siyaphuma siye ensimini siyovuna, angeke kube nabantu next week.
angeke kube nabantu. Ayisho kahle nje. Athi ngithi next week ake sambeni. House to house. Asingeneni. Oh hallelujah. Hey ngakhumbula enye indaba. Thina yasibamba bishop leyo nto leyo. Saphuma as usually sithi siya ku service enkonzweni silinda abazalwane ukuthi bazoza afternoon sibakhulekele nekukhulekela musakusenzima. Ukukhulekela nje ubeka isandla ufuna icounseling enze leyo counseling athi ubishop ngicela libeke izinto zenu phumani ngenani la phumani la shonani le sizohlangana endaweni ethile. Yebazalwane kwakungekho ukuthi kodwa kube wasitshela sisesele kukhona bekazophatha isisu kukhona bekazoba nomkhuhlane kukhona bekazokwenzana but waba nokuthi angibatshele kusese nabafika angithi lento kibo angithi lento sibizelwe yona akungenwe house to house. Vele bebekhona basidelelayo vele bebekhona bebabhizi ngezinto zabo vele bebakhona basitshela the way. Kodwa ngifuna ukusho ukuthi lelo langa yilanga elaba nabazalwana abanengi. Yilanga nasi-estimate ukuthi iliphi ilanga elagcwalanyana okwaba nabantu abaningi nyane ethendeni ba iliphi ilanga yilele saphuma ngalo and it was weekend. Abantu bakhona abantu nethi bafuna ukuyolandwa. Mina ngibone nasekuthengiseni na uma endaweni ethile abantu abathengi mara umuntu wamkokodela wangena kakhe noma ngabe bengekathenge because sowungenile uzothenga. Nevangeli masilithengiseni silikokodele silithengise nanoma bekangamfuni uJesu kodwa ngoba ungenile uze special wazomtshela ngoJesu akaphile phakathi kwithi akaphile phakathi kithi sisuke endaweni yakhe ngoba iproblem eningi ngathi siba la esibuyeni la sibuyeni la sifuna khona ukuexcela khona kanti excellence yethu ngaphandle. Oh hallelujah. Zwile mfundisi uthi siyageza sibabahle ngeSunday sijabulise nethu ukuthi sizohlala sibukele abathile. Kodwa uJesu akasibizelanga lokho. Uyazi ukuthi na ungathi ulovila athi umfundisi yeshongwe boloveleni ngithi azi ngimbuye ongene imize e5 athi imize e5 ngithi labantu laba bangenele ethinyana so bebasuka kimi ba directwe yimi babuya kimi. Inkambo yethu bazalwane siyamfuna uNkulunkulu kodwa siyahluleka ukumsebenzela. Siyamfuna uNkulunkulu siyawafuna amandla akhe kodwa sifuna ukumlalela. Siyamfuna uNkulunkulu kodwa siyakhathala endleleni. Akusho ukuthi asenzi total. Uthi na ubuka sometimes njengathi kukhulunywa kakhulu ngoba sesiziveze kabi. Uthi usathi ukhuluma ngensindiso athi yipi insindiso already so defeated. Sesophela amandla. Ngiyacabanga nale ingceku nazo zifike zakhuluma mhlawumbe ukuthi kwathi ubani kanti nobani ukhonza naye ayangiki. Ungitshela ngani? Ungitshela uthi ninani? Ingani abo bana banako lokho enithi nako. Asibatshela abantu ngezinto uNkulunkulu angasithembisanga zona. Uthi sifuna umbuso wakhe eqala bese okunye kuzonezelwa empilweni zethu. Ngamanye amagama si-introduce umbuso kaNkulunkulu. Wherever we go si-introduce umbuso kaNkulunkulu. Ungikhulumele enye indaba umama uBishop akhuluma ngetrain yadiliza indlela yonke. Uthi le train beya ezulwini yagibeza abazalwane azange igibeze
laba beyinhlanganweni zezindlela, because labantu abakweseyinhlanganweni zezindlela basengazi ngoNkulunkulu beze la uzofundiswa ngoNkulunkulu. Batshelwe nethi ngoJesu ophilisayo, ngoJesu okhona, noJesu oyothi boyubona umbuso wezulu. Uthi nabagibele etrainini amakholwa wonke. Yahamba itrain. Ngazathi bekubhaliwe nje ukuthi the gossipers abebazehlele. Bekungekho owehlisa omunye. Babafika nje ukuthi obhuli uze nje sengabala umuntu arrogant usindisiwe. Bonke laba bebagibele lapha bebasindisiwe. Kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi uthi itrain nayifika uthe yafika nabantu abafika. Mina I don't believe ukuthi babe khona ngoba yabamba kakhulu ku-obedience. Siyamthanda uNkulunkulu bazalwane. Ngekho umuntu ongamthanda uNkulunkulu mara sikhona ukumlalela uNkulunkulu. Ilawo mazwi ahlele enhlizweni yami mina ukuthi isivini sikhulu futhi siyachichima. Sizovuna lokuchichimako uma sihamba ngentando kaNkulunkulu. Sizovuna lokuchichimako uma sisuka endaweni yakhe. Sizovuna lokuchichimayo yena ijudgment ingeyakhe. Lithi zikaNkulunkulu lapha ku10 ku12 lapha kuMatthew 22 lithi bafika wathi nakafika eze emshadweni wathola bonke begcoke izingubo ezimhlophe, kodwa kwakhona umuntu oyedwa owayengagcokanga ingubo emhlophe. Wambuza ukuthi mngani wena ungene njani ngoba wena awugcokanga ingubo emhlophe. Oh haleluya. Wasithi mthatheni nimphosele echibini elikhulu. Ash. Yini into eyenza ukuthi lo muntu azange waba ignorant, azange alalele ngalesikhathi sekuthiwa akusabizwa nanoma ubani, babiza noma akusakhethwanga, babiza noma ubani, kodwa azange afuna ukukuza. Some of the things sifuna ukuzenza nakufuna thina. Ezinye izinto sifuna ukuzenza nakukhuluma ubani. Ezinye izinto sifuna zenziwe ngubani, kanti uNkulunkulu ezinye izinto ufuna zenziwe ngubani. Lithi zikaNkulunkulu nakafika lapho the judgment ngekaNkulunkulu. Uyayibona ukuthi nayifika lapho nguyo jaja bebakhona abagcoka izingubo ezimhlophe ene noma ngabe bebambona lo ukuthi uphahlukile akagcokanga kwakungasindawo yabo. Uma singafunda ukuthi zikhona izinto ezingasindawo yethu, zikhona izinto ezikaNkulunkulu, lithi nakabamba lamakhoba uyawaphepethekisa. Abekho abavunayo ababoni nokuthi uvuna njani, kodwa ubamba indishi ngoba yena unamandla ukubamba indishi, ngoba yena nguyo khona ukuwelisa, nguyo khona ukuwela. Angikhulumi ngengoma ukuwela. Uyasefa. Danke mfundisi. Uyasefa. Nguyo ophethe lesefo esikhona ukusefa. Uma futhi yena athola amakhoba akayi kumabele athi ngithola amakhoba yilawa nalawa. Yena ngokwakhe uyawaza amakhoba, uyawaza amabele. Ngathi sinenkinga yokuthi sizazi singamabele, sizazi sigudi, sizazi silabantu abakhona ukwenza, sizazi silabantu abahamba ngomgcwele, sizazi singabantu yebazalwane. Sifanele ukuhamba emgcweleni kaNkulunkulu ngokusizwa uNkulunkulu, hayi ngamandla ethu, hayi ngokuhlakanipha kwethu, hayi ngokwazi kwethu, kodwa ngoNkulunkulu. Umvangelele umuntu nangesimo sakho. Athi uNkulunkulu nakakhona ukuwelisa umama uswela, nami mosikusho ukuthi uNkulunkulu kule problem yami angangenza. Athathe nje uNkulunkulu amthathiswe nedwa ukuthi umbone komunye umuntu akambonanga kuye. Kodwa siphakamisa izinkinga zethu sizisho the way zingakhona. Abantu abakhona ukumthatha uNkulunkulu. Kodwa nasithi ukhona uNkulunkulu ongena nawe ezimpini zonke, ukhona uNkulunkulu. Ngiyabonga bangcwele.